Hello guys, welcome back to my channel. Yo, nisityisa ngezitro kuthando nesithembu nesityisa ngezitro. Yo, nanko usister kaThobile uhleli notata uMseleku. Uhleli notata uMseleku uthi kutata uMseleku uThobile unayo ingane and futhi ukhe wazala kaninzi. Hayi bo, unayo ingane iphi? Yebethunani into yethando nesithembu kuthiwa nje enhloko kancinci peace. Kufuneka sizikhangelele information. Yo, hayi niyasigulisa uthando nesithembu. Nanku ke noMakhwela uhleli noMacele. Uyabuza abantu belobola bazawuphinda baze nini ukuzogqibezela njengoba bebeqalile bazawuphinda beze nini uzogqibezela lento nendlela bebesebeyiqalile. Uthi umamkhulu uyancama. Phola hayibo kude kube nini uzophola kude kube nini umntana abantu. I mean lide lixesha elindile, lide lixesha umntana uyakhula. Uzawugqiba unyaka uba kakasawugqiba unyaka wakhe engaphandle ekhayeni. Lide noko lixesha bethunana. Tata uMseleku makenze uMakhwela ade amzise ngaphakathi eyadini. Nabanye amakhosikazi azade amqhele xa seelapha ngaphakathi bazawukwazi uba ba-adjuste nabo xa seelapha ede weza ngaphakathi. Mhlawumbi bengade baqhele nje kuba ephaa ngaphandle kude kubo. Kanti mhlawumbi kayithathe wabekwa apha nabo bazawu-adjusta ade aqheleke. Hayi tata uMseleku yenza umntana abantu bethunana lide lixesha ehleli ngaphandle. Unxiba le season izawuphinda iphele engakhange aziswe kwaMseleku. Khona into ebenhle ngodaba likaMakhwela ngoba kwenza ahlangana amakhosikazi. Abafuni nokuyizwa leyo nto. Phela ungihlebele empini ubaba uMdunge bazobuya nini uyatshaha. Njengoba nginesithembu angifuni abafazi kuphela, ngifuna abafazi nezingane. Thobile, it's not like akazali naye ingane ukhuleliwe several times. One day ngiyokhuluma ngisho ukuthi yini eyenza abe nale challenge ana.